my as I say a brana a year or Mampany Vensay or Sergeant for Dr. Quantum. And I feel so a year 80s move on so Flight Lieutenant Region Rollers Abreson. Say pass a common lobby. Now president it bought my hand, but only with the consent of the children. It didn't in a man. The two forward side to me. Opija my hand. A brow on also a young my hand. To me, Pajama Hene Ewo Asante region, ne Bono Ahafu region mu. And I'm to me, so Asanteman. They very good, me ba. Once I make them no my catro say. Abrofuno Echichemuno, colony, the crown colony of Asante and the northern territories or protectorate. Sana yedibu maino. Enna yesanko fa Asante Confederacy edibae. So ewo Asante Confederacy no. Eye Asante region way and Bono Hafo ahemfo nko an the former sa Confederacy. Yes, I dey fall under Asante. I dey fall nti ne broni na e pa kire ne say Sante hene uman no amebeto ye no. Ma poni ni nyina na ye mede ahye wo nsa ni wei. Wasane nyina obi akọ. Emom de na aka no. Aka no. Eno soso no yeto aba e wo so. Ma dodo no agitu mu na akire so kasa akire bi kọ so ma wo na aka agitu no eni. Wọ́n dey mention no. Na mini ha me no me ye mistake me broni kwasi broni me ye mistake me dey kwase we yase e ma eden tokwa bai enti wa bade a committee of privileges ye obi anka na sem na ye mane fa hodie e na ekeka wo nsem a na man fa hodie e na esa country otumfo se obi a otisa area ho no a the crown colony of Asante num asabre no na eye Asante East Asante and Western province Eastern province and Western province no sabre no owo bia no wanya kwanya ama committee of privileges no ameka na sem ma wanya independence no se osan bedan wo Sante hene na se wohwe ntakram na se ono adini ho so otena sase so onan obi a recommend no ma yen abrofo no na ye ma no independence ye mo ne man hene te Sante hene bo man hene no na se kire ne se Sante hene wo gazette Sante hene ede na o de application ko na Sante hene atini committee se bia o man we ede abase opese o gene fa hodie nti me ye hwehwemu me yam hwehwemu na se ono otena sase so na mmom bia bibinti e na ode ne ho be batawo ukoye jama why is there krobi wo your friend atuna tena sase so ona obia onye manhene ye mo ne manhene on show hene bi ase ote ho ye traditional boundaries na wo ho no ye nim se atuna hene ono wo ne nsase a odi so we know it and such o hene no a so no ba Sante hene ho no be ka kire se me masase map ni me show ni bi ase o ta se na Sante hene edi ni ho adanse se eye nokore on show hene bi ase na o de certificate to so a ye de ko chieftaincy secretariat a ese ajutum na se eno ne ya abrofo ye colonial time okay o ta se na ye ba independence no after independence no yanyisa privilege na mfiri Asante hene nsam the same privilege no eda so ho say Asante region because your chair region num no and affect the traditional boundary or traditional allegiance even though Bono champion by 1951 ema your chair region Bono ahafo nom na but still your chiefs binum ho a omo ka so ye de ye be kwa Asante on their own volition and maintain something in the born my hand. That was after independence. Your mind bebre elho. So enti eno no de wo de no kokot a wo win it say a colonial privilege a ye de ma Asante hene. And na boundary na ebeto mu no administrative line keke. What I say?
eye line a woka ho asem no ye benya abono any hafono no to serve offense administrative purposes. Yes. Okay. Administrative purpose. What I say? Eye den na doma hinkru boma any hafo region. Adena ehoye doma ne sub chief. Yes, abakosemu no. Abakosemu no nti hono regional boundary no aye create no eye adwuma ho. Enye adwuma. In terms of amamrene. In terms of abakosem yen ye African boundaries. What na abrofo no so ne event say government no so won so boundaries. Oh yes. He oko ye area ho ye German area ho boundary no de da ho. Nanso binum cross boundary na wo mo abusua saase akodi kodivo so mo kokoko ya adwuma do dokoko no mo akese wo ho kodivo aba no nim se ha eye wo mo papa nom wo mo very nti ho no sa demarcation no de eye administrative ayi na de abeto ho na mom eno no nsesa traditional one no internal boundaries no ancestral traditional one sana external one ancestral traditional one o ko Nigeria Nigeria for baby ileketu anase yes for baby me what document no ha proper making can actually on professor andere waye book bi ohene no a owo Nigeria no ono na de hye no bi abedi Benin o shefa o timbe to those areas so broni boundary now that to hono there enya me boundary we no me de hye ukoye German the same thing German hene na otiko divo no ene me boy waba suma program na me very good obai ene waba te atuna ahensem biasi wa o mo kontokwa ote ho a odi asem na o solve ade no tra boundary no ba esanse honum ne ye ne dia honum dia ye ne dia dada so in the same way no ye the boundary abetum na obite Bono region num ana Bono East ana na okazo Sante hene hanu ye jade ma Sante hene ene ekote Sante Confederacy still that's okay Confederacy no what is wrong with it what the court to deep pusakentema unwini case no because eyemra from colonial time ebe pemle wajo so ne amete enti no wabia Sante hene wotumi ambra mano kwan efiri tamabuoni by to date eye Asante Metropolitan Asante and the Bono Ahafo region Sante hene wo ho kwan so hene bi ede ne certificate na yiba application ba se memete masase so me na obi anti Sante hene recommend them na ye mom man hene Sante hene ya ya adwuma o de kokoto wunwini enti enu nti na ya na enu nti enhyehyɛ na ɛwɔ hɔ dada ne nti no ɛna na ɛma so mampanyi yes obɛbɔ man hene agye obesiki the consent of Utumfo ansama na ono so etimi apagya man hene obobo man hene ewo efa apagya man hene na say eye obetimi apagya man hene bia na mum eye wo hen as Asante baby o hene ahenie ne duru ne yes baby o hene na ahenie duru no o mampanyi bia ni tumi so obɛbɔ man hene say je say wo no babia wo mampani na ote ho no unim nipa no traditional constitution what I say your tradition so your constitution rectory why work be Asante law and constitution call legona edaho na a friend saying stew history Asanteman stew be our history in the politician no unim so nti eso fall upon Utumfo say or anyway be a ehwe baby out here ye pese page no na ohwe a owo territory no orienta kramu a etisen oti ase mo he bantama ntotroso na che bantama henase Sante hene Utumfo ene frɛ no ka kire ne se baby ntotroso aduru no bantama pese page no oti na se ene page no awu adomase sunyane aye Bono Ahafo regional capital no na eye konti hene de ma awu adomase ewo awu adomase
Domaso no ye word maso na ye domase number 1. Number 2 no de ye free ho na ye friend na word domase. Na no ko chichiri kro no na ye de no din akoto so. Afri amakum ha nom ne bantama ha ekoye no. So eti Rolling Stone na politicians no say na sunyan dikro ha oye obrempon edema awu adomase ye ba ha se ye beko akochia no a ye se edika na akochia awu adomase onu zu ne dikan kro nu zu ne sunyan zo na ye ya ne regional capital enti sade no de ye politicians no kra na ya na ha ye enti ye pese ye bone manhene ena wu adomase say no na politicians no say hey man tiasia ye de batanga ebebo ye de politics be wudom and no 240 no frɛ I think say back no Opoguare the second no from say hey say man tiasia ma ya musu ya man hene now Rollins de batanga ebon man hene mo be fere mo ntimi mfrɛ no biu enti mo recommend sunyan a oyem krunti hine ma ban no say oyem krunti hine no mo mama ne independence now respect na odema mo dada no entena ho ena ba beti asem be twetwe letter wa san ye pan je ya man independence nti government genetum bone man hine ena e bo sunyan man hine mbajo se so wadamo yeah say ye free colonial mo ya ba be dream say sir na say so nananom a otwede mponyakon na ene nananom de o madom ye na o mo ye paramount chiefs yeah ene nananom obi akọ school yeah obi akọ nani sir amamre ne amane no so de wo mo asomu a ekọ nani de sa aheni ayefe sir aheni aye akọ no sir edintina emma my hene entimi emmo my hene sebe obi ye my hene wo hu se na penny mebia na se adintina my hene mu bi ene chieftaincy act na aba no menyan nya bi nkan ye de but I'm told to say amendment yes I think say akonya wo ho sa se obetima recommend no my ya bone man hene akonya wo ho oh but you see even tete kra no na it wo ho you see na just independence is independence and na tie enye ohene no bo man hene o ya aban no na recognize o what I say so ohene bi ka say sante hene ka say ma bo obi man hene na se tire ne say sante hene ama wo recommendation say ese aban no abo man hene na ne de hye ne no so aban no ebeji atum that is the implication no ne kire say sante hene abo man hene no say ka say asa na tie say me mama no autonomy mama no independence nti aban genetum na aban no do din akọ gazette num yes it's all by a part of National House of Chiefs and now Regional House of Chiefs. It is anti-any role ne say or no recommend they say oh ya ne de hye na wote wasase so wo bi bia nti aba no nyentum I no so oka say oh ya ne de hye ono anti-any ya overlord no ti nipa no ni overlord no aka kire o say bone man hena I didn't aban umo ni overlord no na wo ka kire no say ombo ne man hene enti adinti ma obeka say enye no kure wo enti nipa no a oba masante hene bo ne man hene oba de krata beka say makoka sante hene ni kuo ho nti meye ni oyeme overlord na sante hene agina so say yes me man no abrofo no di ja me no a eye the crown colonial of Asante no and abeye Asante ne bono ahafo region no amuka say menhwe so no
my hwehwemu ohini we dia beda me say me mbone mahene eyo no kra oyo independent or no atena asase so pe ye constitution na ya mamre ne amane ye kwaso tena asase so enti me certificate ni mde ato so bone man mon gazette no president beda akazo on gazette no okay and on the chieftaincy active ababa be boy se wo man e boy ya mamre ne amane ana so say ababa chechire na nanom nsa egu wo machi a emo muntimi nya niema na kakane no mo ye oh na say yako nation state what you say the tribal state no atwam your nation state tete no na ahemfu na edidididi so nom ne ade e na ya te ho asese enne your nation state enti the tribal state no yatwam enti so far as your nation state ne agiatum say broni amamuo a eye western democracy ene ebe practice no de ye de no enya adwuma bio okay engineer say maso da eye agreement a eye nana kwame twitwe wasante hene sabre a wone for UGC simpenifo ansa na yegeni independent na 1946 on ye say Asanteman na say Ghana independent na womo aye no monarchy enam so ma Dr. Kwame Nkrumah be ye first prime minister saade they say aba be democratic side na say they say ya de ho an say ye dodo memu amrabata ho enya de say eya aban bia be ma ho kwan ama sa amra no aye atu aban no obema ho kwan a je say ahemfo no te ase National House of Chiefs. National House of Chiefs. Yet ase because obeye ne sa it means ye na ya ahemfo. Enti se obeyi baako ama na da ye nyina ya no a se esese ya ka no yet ase. Anamboa. Ese o mote ase ansa na parliament atim edit stamp wa pem so say ne ebeye no. Okay. Wait me pe wadwen che kaka. Hu ne say say animdufo ne apemfo a won ya hemfo a won National House of Chiefs omunim die kura won say ye de to wo mamu mra hye bedwafi mu omunim die no mo experience ne wo soro sen me de memu momu no sana me hu no e wo soro esen members, most of the members of parliament. Yeah. This can say be by Nanka. National House of Chiefs Mumbai superior to a year Parliament of Ghana. A year Yaman for Nanko Mumbe share a year National House of Chiefs. A beb wow may moon chichira man up in him and answer and more. Man, yes, superior to near all common over Yajan Sevilla. Young Criti second chamber legislative body. To say Britain. You're the House of Laws and the House of Commons. The House of Laws no ye at this year any omukosa house ho. As a key candia. And it's all modern monarchy rule. Monarchy. Na say any ntuma we no ho no. No queen no and a king. Eti omo the monarchy no abata the current democracy no ho. Ena ye yi binom se momo ye the House of Laws. No more prime minister. More prime minister, parliamentary, more practice parliamentary democracy. I know you're different from the American system. Yeah, practice CB, which is presidential democracy. So, Entinia Oka, Manuel Johanna, me pesa obe can say, nka go the British way. What I say? Nke no, ti, nke no. Me must suggest in a pen class and the regional House of Chiefs no. Nka ye koto na banu we are president, vice, all every region be a yenyi no. Plus santehene na yen create second chamber legislative body. Be a santehene ne beda o mano given the complexity and doma santehene any the history ekita no no recognition international recognition or one
yebetuma jina so kra ma ye de sabio ya soma Asantehene ma na akɔpɛ bibi afrabonten de aba mo manu nyina adi so mfa so me madwenim no saa na nke ye no nke beboa na ye no yenya second chamber legislative body enti bill bi a ye be pass a very critical no na ya pass it on to the second chamber legislative body to look at it. Maybe our budget kra no nka parliament first chamber no pass ya near the court we are honorable a house of laws because woman na ye nananom adehye ye mfa that's right you be to my practice the same thing na mami mi sa say mama ahemfo no a wo so wo ye educated no wo montam wo they are even causing more confusion than even the politicians ahemfo no wo montam wo obi ni di kura na Asantehene and paramount chief kura no they raise objection enti ye kreti second chamber legislative body ne ka se Asantehene enko preside a ho na be jato eno ntina say e kamia ye se kane no se de nananom musite chichire omoman a na de na esi wo mani so eyo man ne kanko oman ne yidi sese adesua na ya sa akosua no asama nananom musa refi swai na musa de swai de che omamanfo na wunim se usua de a nyame amwa a obeye jimini wunim sa me nam ka kire o se usua de edu akiri na nyame amwa a obeye kwasea jimini kwadinto adentira me nam ka kire o because ngomasua na wasua no anka se e kire o se fa be kikire man e wa hobrase kwanso no wodwen be ye wo se wote borofo wo nimde chen obinti omfa buo bi anye den e ma no sa e wo wabusuam firi wabusuam sa akọ kura otim obro no so sa enti se wusua nwoma na se nyame ampata amboawa obeda ne kwase jimini menam ka kire o so ngomasua no e ma nipa nye nyansani oye kwasea oye nyansani ansa anya o professor ene be ma wa ye nyansani because wakoye ukita professorial rank in medicine ana pharmacy nro ne frafra no ene ya kire o ti ase na mo nipa ni nipa mtam kita hudie obi kura wontimi nkama no njojo akokura bi a otifie no onokura etim kama ano jojo he okoye ye kuruma yen kura yetete sui akrachefo no a be free nkuro no so no how many times and omko kuro no so to organize nkuro no say yen transinsin konwa ne yenwen kwa kuro no ebe faso akoso omko de damuka mukutungutu aye bi kwa fi kuro mo kura onko just ayi aba ana Christmas bi okay o just say oh me yire ne me mba hwan sa attitude no sa western attitude no and the work right for anything me ye ne wo fa se kura no omfi no o just say me the time I'm in first degree professor be me money din o ka chem so even though I benefited a lot from my late uncle but me wo fa se obi ani ho ameboa no professor and ambisa say identity or say they have also gotten fathers. Nam ka say nuclear system no and I'm say na wo of no oboa no na no so onim say no anu extended and ko okay wo of no a tie ni ye one go school na okodo okoko no ohun nyansa say ni nuaba eba ene wo ni nuaba o eba ene wo enti so oboa wa ontontwene ni nuaba eba ne wo bibi wo mu unimade enti so no ne ba ni made kura ne kwan so oja ma ni nuaba no eba no esei because ni nuaba no bia wa no aduane ama na dipen enti esese oyina ye enti na so mo ne sabre na nipa wonkaye ne nipa wonkaye wo nyansa say that way na nipa wo nyansa ene no yagim buku na ya jimi I'm telling you buku na ma yemu ade sense ya jim ya jiri into so talk about don't talk about say obi ye hwan educated nom ne ade na wo can say eye otumfo and other paramount chiefs
se say imprimprin na nanom bi asori a won editia sa entichemu iwe nso so say o kan sa asem no na say yeah me kra ma hu say agitation binum e kan na act bi o ha otumfo and other paramount chiefs yes me amate ye na doma hene say waka sa asem no bi so ha sa de no ho enti no na me say for me what I say nka we no nka any problem mame mpacho what I say any problem mame kire say me no me gitum say o man we ya yetimi eye Ghana man abakosemu sante hene wo unique position efri bra broni emaye kosita ma broni baaye nyina no owo unique position eno nche se ya ka no yesom no se ontiti ayeso we can recognize that fact eno nche se wono sabio santehne onimnyansa che wo ya dwen mu no me ma dwen mu I know as a historian minim abrofu books a ma twetwe nom ne ade nyina asante history because o person reconstruct the history of this country asante bebom o kan German for your history asante bebom o kan da gomba for history asante bebom o kan gonja asante bebom o kan zema asante bebom o kan denchira asante bebom o kan ewe asante bebom enti eno kiro se asante no aye the Kumasi government otumfo no ewo unique position be in our history na sema o kan kam na obeya adwen ne se nka ye entrance ne ehwe se sante hene ne unique position no a owo in our history no ye betumi policies sa position no mo man Ghana no di so mfaso ana that is a debate but what I say eno na ye debate it should be an issue of public concern intellectuals ye be debate ni ya conclude say yes ye nya figure bi a owo mu a owo unique history in our unique position in our history owo recognition ye betuma soma na say kona ko pe loan bibra ko brochire ko America na ko kasem na so ko kana broni betie dia ade na no kura nka ne position ne yam policy ho na oman mu no nyina ye ni so mfaso we no he mama uhu broni abuno me na mka kire uhu kwasi broni abuno ni esisi kona befa so pompam be man Italy mine da ho no na be wo tribal state to say ye wo da gomba gonja hwan ne sa pepepe ne te na obi aso wo ne kasa oka no philosopher bi ye friend Mazzini ono na sorry no kan say no ebinum ka say after Napoleonic war no Europe original map no and wo tribal kingdom king no e distorted because France for na day égalité fraternité ça democratic credentials we no French for na dey buy enti no Napoleon no cover Europe ho no nyina enti after Napoleonic war 1789 ho no na che say ye pompam Europe no foforo ena ebinum che say okay tribal kingdoms no bia dane man na ye ma obia nane man na bidum so yankambo enti Italy o mo sinkonwa ena o mo philosophers no ka say o ma na o mo ka so yankambo no o so ye kambo ma tribe bi ebe ye ne ho say o ye champion ena philosophers no ko transia no mo think ehun say no a group of people bia no
sebehia ye won krofo bi a ubehu omo a omo ye unique human nature enti se mo be ye chiche tribes no dwiridwiri kura no a o tribe no a ya chem ketwa na wo kase ye ma wonko ankotena ho no ye benya group of people bi a omo sa tribe no mu a omo so be kase yeso ye unique enti se ye die no chidi a ye ntimi nkambom da enti mo me nkambom na tribes no ba ko kasa no a dodo no ka no yemfa eno enye ye nyina ya identity ye kasa because kasa your culture so ahunu ya metro no enu na ma Italian language ye impose Italian language e wo Italy na no ibe ye lingua franca a ye che no school na ye campaign say oh munya kasa we no na monka Italian kasa no munya kasa we monka Italian kasa no a ye de aba no so ahunu okay eno abeye omo lingua franca okokwa omo kasa nketenkete yes very good and the same thing happened to England ne o kasa bin say English for Scotland and Ireland Irish for na omo kasa bi na otase wo mo she that kele that language no so be a ombenya common language. Germany the same thing womo esu ye Europe no nyina saa na omo ye etibam so hu broni abu no edin na so omo di kind omo man di kan gina ho no omo ye entina so beka say eye otunfo setu out so mi na bresu de ma no dance on eno ne ma netimi ekokope bibi di bre wo man na se okope bibi free help aba se bi okope bibi wo ama hodo so zan se ya na yete o mampanyi kofo na wodi ne ho wodi o hene ho adanse se ebremu ye den no ompese mo free help no oboaye na o mampanyi mahama so ka se no mo so pabusia no o mampanyi ne fence otumfo na die ni mo kope busia bae just ahoche bie mu no eye otumfo na ya na okoboa na wapabusia no de ba hu ne se senkana na no mu nyina ka bomu a enka parliament chiefs ni mom ne bedi otumfo ho mfaso mpasen wo man o bisa me ana se min hu ne sa min hu ne se o mo ene you see Mama wasre. Ya said to me na now. After one part baby. Za. Look. Nka ebedi som faso. Mo man no nye wo mo nko a. Nka o man no nyina me madwem no de. Nka o mbedi som faso. What I say? Nke no be kill tribalism. What I say? Or ye Bono say or ye say ye nyina ya jatum say ye hene ba ko. Why do you see say be your Bono ni be ye dango mani nti o ye tani? Wa obeka say be chiw dadua. Europe sa de no ba ho say wa language wa ye de ye adwuma no. Wa obeka say eye okrum kasa nti no wo be fili pompous na wo de eno ebedi obi atem odo ye be chiw e do wa kokot akọ jeliu. No be a moye. What I say? So we can do the same thing here. Otumfo, like you said, or as you said, be a me adi ne position no some faso. But o my na ye wom no akokodru a ye benya de aka difficult. Politician na obebo sa same way so one ha the next election ye be to tiawo. You better do it, Diano. I didn't. Ninety at the son, say, Asante who ye he. Oh, never journal. Maybe your next topic. Ye basso. Oh, and no, apart from that, there are so many factors. The first factor, I say, make us say, Obia fi so pese o kire se
ne de ye obi afi se mem de ye na mem de ye de amija akokan de ye de abrofo na say yen already wo mo bae no wo ma twetwe Christianity ana on person propagate into wo twetwe ye kasa no sahwifo wo kasa ya twero akuapen ya twero asante ya twero fante ya twero so ho nti obi afi very good nti wan de ne yenya enkoka na eduru ba bi nso a yen timamufu a na omamfo no ya no asem so e ka ho e ha adwene ti mem kampa mem ye ne se asante tan no yenyai na ye no so enkyere se santi new ye bone ayenka social media o ta akoso a santefo na onwa so no bitim betena so se me ade amani je ho pa na me de ma sante sem you hear these things no so ya na de na metaka no so say o sante ni bia wonim na sante su enim na sante ban so betena ntenten video so no wakasa onim ne kasa no hwe ne kasa ti eno no nka se o me de ade a me mani je ho ne masante sem you see o kasa no you are telling the other person so say ono so ne tribe sem no nani nkoje ho na je se na se empanyimfo na ehye na ebi mu zo sha se dwirigu yes mama adwuma na ye de enti wo be kasa o me masante sem no me de bobi ameko bia ade a medikan mani dikan je ho ene masante sem enti se o ye nkrani a o so ma wani nye onkran sem ho o ye dagombani a wo preach saade no sa sem no wo preach no se chena se be kasa okay yemfa asante twi kasa ye nyina kan ba ko no enye your identity a ho na beti ase already no what sell it to other people say obi ani nyene very good. This is what is going on. And into said the person you quay nim na your mind ye fe. Nana no more trade and podium coupon de not do me or Santa Hen or Beboa man and Anumina cabo ma dear woman here more main punto na con anymore. Just sa me too, my count. Me manage my Santa somehow, we come and see, Santa Chemo. Yenya de mrebi de gu akomi so obi bia obetante interfere so akasa de etia woni ana so benten emra ne bidi e basa na sanche ya na no mo hyehye e betimi agina na eyi wo tan ne ya very good no yes you see no I've been saying say role to play fine benso otufo ene asantefo yenuanam santefo a bewo metropolitan asante ha o de hwe o man we no even akanfo kra no a ben ya santefo ye the same moja kra ne tia wo mo kese pa bonfo na santefo emfa ha si ha achemfo kra ne kankan aramboa dago bani gonja de kra na ebo ba ye na kanfo no kra why yesi dua e ben eni twi so Asante no almost every tribe Kumasi Asante a osetu opemso the first ene obiri komfo chichire ye no wonse ye de ntokwa ne chi omo amaka nyina ebeka ho na ntokwa ne ya diu so no yese ye twitwa sika bi diamon they were doing it ye ho sei ye German sei the man ye ne Asante ko 5 times eye the tribute na na etua no afi bia momfa good dodo se mra afi no so wanya ne ya double no enti Sante hini bi ba me refi sa Sante ni din no ka se no sa arrears no yentwam so na colonialism unse obi ndi so emu eya abrofo a won be di yesu unse still eya na mu ye o anambwa ye ya wo slave trade any colonialism unse ye ya wo ye wo university no say sua sa subject na lecturer no ogina ya nim na so lecture colonialism or slave trade no na ade na abrofo students no into din
oma yekom because o mo nim sem we ya sa Asante so colonize other tribes amasa Yahudie no o madwemu so nti omuti asembia enti asantefo no a me mani je ho so otumfo otutu anamom bi nom ne ade so enti otumfo wo a role to play wo abotre so eso nya abotre because all these noise other people are making no nyina no a expression of Yahudie bia rooted in their history. Because he be hotel kunya so bia onim na bakosem kakra na bakosem na trends Asante di ne so pen nti ohu Sante hene kwa ne bofu Asante kune hene pen so ahun enti wa colonize no se wa nya abotre na oka se ne udi ne so no oka wo so wo ka nka bom na o pese eba no ye nya so ahun ya mesro no ye nya ena Asantefo no nso no a metropolitan Asante ye nyina ye gitum se Asantefo wo history ena Asantefo wo sika yenim Asantefo akoba nim wo niam bebre ho adwadie mu music nom ne ade enti Asante no abeye icon in Ghanaian history yenim na no yemfa nkoyi unua na hi enka nkyere no se wo ye tani wo ye bono ni aboa wo ye fantini kra no wo koware no a sa stereotypes no wo te ase e de how papa enti Asantefo no wo metropolitan Asante no wo mo ne ese bebrebe ho ase wo nunua nam na se wo ware kyene unua no o ye titia na opese one ne di nkomo what do you do wo be koto enti mo Asantefo no a mo hene e no ye ohempon bi no ana mo so sikam ne niam bebre mo stand tall no mo pese mo ne adamu nuanom especially mo nuanom akamfo kwa wo se ye ka se nkam mo kwa akamfo no kwa ne Asantefo ho hindi o mo sorry tia mo no bebre me ho ase na mo ne mo nuanom akamfo no anan Ghanafo adi asumsem na se mo ya kokotia enya adwuma enti wo stand tall no wo mom na so bre ho ase ma me mo mfa to ba bia me ko bia me kasa asem wi before o mampani nkofo o medi akonwa no na Ghana ni bia when we were in the university no bia yam hyehye no se santini bedi akonwa obeton Ghana man no adi menam ka kire no bia yam hyehye no e wo Ghana ha edi ya wo university no a MPP for no call primaries a Thomas Asante kofo no university lecturers na be yo Santefo no say region bia ya na omo association be share student na be ka kire say hey gini no ma student mo kasa no mo keka na adidi atem no se mo nyai kofo onye den o mwini o se mo nya enti o be tu mbrante na maba wa no fo pass mo mra mo ho ase ko ti ase kofo so bedi akonwa no wo se kofo bra ne ho ase po o kofo na konwa a obedi mfia wotwe no wanya hantan sembia desesembia e wo manum e bre ne ho ase ne kasam ne ye bibia wanye ne ho enam ye this year no bia e wo Ghana even Asantefo no kra no a na be wo kofo abanim no na otibedini na onti obi adi banwire du nom ne Richard Anane nom ne Kofia Prakunum they assumed low profile and they kofo eto kofo fi ho na uncle Tabaye na your friend is saying Mahama bae na Nanado aba say ye de kofo etoto safo no ho abesi na ye behu ne ahantan ewonimu nyame na meka wo ni amesho no nti after kofo no o ma ba besim ne ya yewom no se kina santini bi ekase ojina yankoto no so aba as president kra na Ghana for ene ye behwe esu a kofo da na di
nti da bia nkasa asantefo mu nsu akofo ahobrase a wonyae won se saa dini no dimbone no na ani hu no ana ehye Ghana fo tim sa asanteni bedu o man no so se kofo ba ko pe na mamuo no de ba mfe ngoto won se abeyi afiri ho very good what I say enu ntuma me kasa asantefo no omo emra fom o musuban ne bibia kasa na nka asanteni uhia obi na kwa obefa so akasa no hoda asanteni pa na okasa mo sei na chese sa negativities no eyi free adwen mu ye beda ase and o me yesua ne mpi and the yesua no edos minti kwa ntwa nkomo no so minti ntwa adesua no so wana me yesua ne mpi ne ma me yesua ne doso na me gidi ye se die me wo fa no wa be ka ho anasa se be ba be kobi me kobi se wo fa no ba be ka ho anasa ade ase ye ba be sua ho ade no ye ba be sua ye chieftaincy act 2008 Act 759 the echemu ntichemu no otumfo en other paramount chiefs enne niema the esese ye hu fa hu ni nyina no enne me wo fa I was the great historian o me ye hu ni nyina the esese ye hu no ye hu enu nti ena chema ye mu ye du sese wo ma yesua bebe ye firi a bebe ye kono ya na efo e de maye dodo mama mra bata ho no ebetu we ni mu nyinara enu nti mo me yesu ye die mu ye na se yesu ye die mu ye bebe ebe kono ebe ye fe na ye kama esen ne takamampo omuku na omuku wie nzo so omo a na di omo ho komo obe kasa ye omo mienu obedi die ye omo mienu obe num nso a eya na ye omo mienu enti mo ye nyina ehu se de nananom mo fa so hyehye ne ma bepum sa abire se ye hwe ye kasa ye ni ye hwe ya na mo ntu mu ya edo na na e wo ho kan edo no ebesa aba ebasa amanyofo no mumu be ya ha e de ama no ye ne sanso so ebeboa me no ye pa ofa we de medase na ne kwakwa wo di ejaye no na afi nzo zanse ne de ye be sesu ande fofra saka ne kwakwa mdi jamo no se wo say this chieftaincy act no no nam de bo masem tofa because no na ye utopica or the top no so me for me no nkenye problem mame say because we categorize say Santehene and paramount chief obia say wo categorize nipa no the group be eto group A say group A na say we na be group A anambwa it means Santehene ye paramount chief for nti ni di no act no boy no de nka men for me no enhadwene no kra kire abontenso ni a onye Ghana ni ono hu obehu say Asantehene is in the category A what you say na che say the status no constitution no ana act no mana ye clear say one other paramount chiefs no status no pe relative to the fact say ono so ye paramount chief e wo Kumasi traditional council nti for me no nka there's nothing wrong with it yeah that's a pa and you need a great historian Yura Kojo Ajima and then you know isuade ye better ne di nkomo ne isuade enu nti so wo question bia na wo asemi opese di hu nkomo a ye so bomode ne fa to comment section hono ye wo hase ye isuade enu nti ye de yetenase a ye adesua ateni kasetutwie ahade wadama eya na ye nje no na afenso so ye mfa nyehwe esanse se ye nsuade a anko ye no ye hu bebia ye ko midi e de ma me fu se ka so subscribe no wa share ama fofo so nye be ye wo se ye so nana no ye wo